खुरुमजरी ISTV की पाउमियंग ताबिरिब सिंह तराम ओक्सरी नसगी मरुब पाउदा border fencing यंगसिननबा मणिपुर सरकार की मिनिस्ट्रियल टीम अमा चलगनी हाइना होम मिनिस्टर गखांगम न फोंदोखरे सखंगदबसिंगना ऑटो ड्राइवर अमा हालमले अमदी महिरोई लूप एमसु लिंखतखिबगी निफुनिपान सुबा फाउंडेशन डे की थरम पांगथोखरे हौजुक पाउ सादोन पिजरी वाथोक ओरिबा इंडो म्यांमार बॉर्डर फेंसिंग की वाफम असी चपचाना खंगदोकनबा मणिपुर सरकार की मिनिस्ट्रियल टीम अमा थुबा मतमदा चलगनी हाइना होम मिनिस्टर गखांगम न फोंदोखरे गसी स्कोनदगी थोरपदा परमिशन हंगबदा होम मिनिस्टर न मखाताना फोंदोखिबदा इंडो म्यांमार बॉर्डर फेंसिंग की वाफम असी सेंटर की खुद लेबना मणिपुर सरकारना तहा थबक पैखतनबा होनबदा खुदोंग सादबा कया लई इशू असिदी मणिपुर सरकारना हक्सिन लौवी हाइकी हदक मणिपुर सरकार की हाई पावर टीम अमा चत्तुना बॉर्डर फेंसिंग की फिल्म यंगसिनख्रे रिपोर्ट अदु सरकार दा चपचाना लांखत्रिबना मदुगी वारोल खंगमंगमद्री बॉर्डर फेंसिंग यंगसिनबदा हदक प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम सुरेश बाबूना हौजिक खारिबा फेंसिंग असी बॉर्डर फेंसिंग नते सिक्योरिटी फेंसिंग नि हाइकी हाइबदु सोइखिबा नत्रगना मीडियाना लाना कोट तौखिबा ओइरमगद्रा हाइबगी चिंगनबलै इशू असिदी सरकारना हक्सिन लौबगा लोइना मणिपुर प्रजा मियामगी अपाम माइकेदा चननबा होनरी हाइकी शेष मैटरनी अखोई सरकार लाइन लौदे तबदबदी कॉम्प्लिकेटेड इशू स्टेट गवर्नमेंट खंतन तब होनब सेंटर के पार्टी लेना then every minutes of happening we inform the center adukhanli alwachik solution se samidana telephone tawari sabal tawri adu takta ko committee ama sene official committee ama principal secretary home lusinga committee sene tawri ama hala magi ground really this issue ko sangdo ko chang na hari punama se punlan la masu oi kumchum da basu yaram bayai maram da la le har chaje bana ke chum bayam gauri adu ko punama ko fight to the game central government so am share se lowi time for इम्फाल मोरेसियनबा वैन ड्राइवर अमा सखंगदबसिंग हालंबदगी मियामगी हौ लेरिंगै चेरक असिदा ऑटो थौबा मियोय अमसु सखंगदबसिंग हालग होंदोकलमले लेखिद्रबा मियोय अदुदी तेरा लोक्रापम लेकाइदगी अयकपम नोबिन सही 85 अपोकपा लेखिद्रबा मोहन कवि महाक खोरामन बाजारदगी रिम्स फावबा डीजल ऑटो सर्विस तोबा मियोयनी महाक केसिबाक्सांग ngasi थौबाल पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा तांगजेंग इरकवा चिंगदगी फंगबनी इमुंग मनुदगी फंगबा पाउदा महौसागुम ngarang auto service to bachatki numitang pung 8 makhai phawba wari sanaram khi adubu pung 9 makhai rom tarakpa duaida pau phawna khide atheng manong yai matung pung 2 makhai rom taba अतुवाइदा महाकी फोनदगी सखंगदबा मियोय अमना मखोइगा खनबदगी थबाकी सरुक्ता खरा सोखरे अमदी वाइथौगी मफम अमदगी नाथोक्तुना सेनखरे महाकी लाइसेंस पैसा अमदी फोन मखोइगी खुत्ता लई हाइना खंगलकी हारी गसी थौदोक थोफमदा थौबाल एसपी डॉक्टर एके झलजित लाक्तुना यंगसिनखरे पुलिसना असि बाक्सांग लखतुना जेनिम्स की मोक्ता पोस्टमार्टम की दमकता थमखरे श्रम लिबा मफम तांगजेंगदगी तोंगान ऑटो गाड़ी सिंगाउना जेनिम्स फावबा असि बाक्सांग पुदुना रेडी लाखी मिहार असिबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना मियाम नंगसी तेरा बाजार दा नेशनल हाईवे नंबर 37 थिंगदुना खोंजंग संगसिनखरे लंबी मयाइदा उवा पशिंदुना तयार मई थाबना सिंगबा सथकी अमदी लंबी दा लाकपा गाड़ी कया थिंकी मणिपुर सरकारना अथुबा मतमदा मिहार पपुथोक्तुना सेराक पीनना बदाबी तौखी ऑटो ड्राइवर अयकपम नोबिन मिसिबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना ngasi नुथिल तेरा बाजार दगी वहेंगबम लेकाई फावबा मियाम गी रैली चतखरे रैली अदुदा ऑटो ड्राइवर सिंगसु सरुक याखी रैली न मरम ओइदुना तेरा दगी वहेंगम लेकाई फावबगी लंबी गी नाक यात लैबा दुकान सिंग थोंग लोलहनखी रैली अदुदा सरुक याखी बसिंगना नोबिन गी मिहात जानिंगदे सकाना अथुबु मतमदा मिहात पपुथौ मिहालगा एक्स ग्रेसिया गा ओनबा पामदे हाइबा खोलाव कया लाउखी All Manipur Students Union M-Sugi Nipunipan Suba Foundation Day Throm ngasi Dem College campus taliba union asigi head office ta pangthokre Thromaduda M-Sugi President Thiam Naresh Hana President Oiramba L Sarachandra Ais Badan Kumar amadi advisor KS Ratansu Saruyaki M-Sugi Vice President S Subhash Chandra Mahiru Singhi awaz aitheng lakpa amadi lamdam sida khudong chadaba kaya lakpatagi union asi mangphauna kibani अतई वांगांग की बसंगना एमसु लेरम द्रबदी ngasi manipur da mahiru singi organization leiram loi hana phongdoki
Mairusin lupsing mapangal kalhanduna thengnariba khutong chadabasing asi mayoknaba changi hauzik Bharat amadi Myanmar gi lonaba ngamkhaida Manipur gi lam sokna sambal kharibasigi mahutta Manipur ga Nagaland gi lonaba mafamda sambal khabana phai haba wafam sing phongdoknaki MSU gi advisor James Bonda hauzik Manipur gi school college singda wariba phibam amadi Mairusin gi yaiphanabagi damakta mahakna wangangki Manam kunai ma sem no kuna budang asi gi law birol gi mai roi sing thina honara kanda ekoi na matung da su he na hopung oba he na matik magul leba Manipur da imsu no khol ta mani ha wa khol je thamera kanda meyam da ai na asi ni khu ni pa lak sangwa imsu no ko ko na si yam ai phar ban bet mai pa pan ama ko ya UPF ki tra manga suba mapok kumon thorom ngasi Manipur Press Club ta pangthokre thoromadu da Rongmailu Phuam gi President Panti Golmai UPF ki President BMI Masaha amadi Amzu gi President W Samjai su saru yaki loina tongan ba civil society organization singi miu chingsu tharmatu da saru yaki UPF General Secretary Rupa Chandrana phungdo kibada mapandagi pirakpa tongan ba sapu kaya thengnaduna dignity leina hingnaba honabada miyamna khongjang changsilak pasida irang pamba oina uhanbasi aranmani Amzu gi President Samjaina Manipur gi damakta phaba thabak tawriba lupsing miyamna khangnari miyam puna thaudang lominabaga loinana polam kaya mipan tangna siznaribasi Koknaba wa culture leibatai BMI mana Manipur ge culture land kaya kalhaudrabadi chinjaki award pat lakani state asida education system power sector amadi lambi thongi phibam da pen ba oidri masi thengnaba akoi punna hona minasi haiki lawdi jintai guru ki jintai ya na pi ba number is high da na kunti ba number medical staff nurse da na kunti ko bagi sigumba corruption ki yukon bondagi chanda bima somni bise masi bai lawri ba sum pe ba ni ki marale he bise ya kuna kami nei adu ai ei cha tharo horgal lore ai ei kana da horgal ne hana na miam ma ka do film kali ni jike tara mara wajna ikoi na ese sumari therapy saw mana oi Lakliba August kun ngamapan da pangthok kadaba haipo zaduna ngi marpuni thoi ni suba laikitabagi kumon ningsing numit asigi mangoinana British loiram lenga ki mayokta thona phana leptuna yawol lalhogi paujel pikiba jeliang dong phurup kilo chingba athoba zaduna ngi mafamda korkom na ikai khumna bo ulakli korkom gi media coordinator Ais poirina thorokpa cherol amada August ki kungamapan asi Manipur gi puari da mayek sengna lehurga da numit amani hairi numit asigi ayuk angan bada British loilam lenga ki logi matungina haipo jadonang bu thori yandona hat ki bunumini mahak yaruba mikupta mahakna khonjel wangna laurami ai makam gening thaunate makam gening thaudi ai gi tungda lakadabani haipo jadonang lising wasamapan manga da Tamenglong district ki manung sanba Kambirol khulda Tiudai Manglang Mai Amsung Tabol Liu Anigi Hum Suba Iton Tuan Bamasa Oina Poki Batamadu British Singna Manipur bu Ching Masung Tam Tongan Balengak Wayel Kaidoktuna Punamak Kudum Chanchendura Tamam Batamni Akobi Sing Nungsit Chingma Namasum Mausagi Kudul Singaloina Tuna Maningtang Hingba Pamjaba Zadonangna Mapung Mari Pagalak Papun Sigi Tangkak Yorpada British Lulam Lenga Ki Tam Tiba Tuhat Pibiki Setting Adu Mayak Sengna Kang Mangamki Christian missionary kayagi marumda jalarung phurup ki saktam yelongai dagi lerak panat amasung khunai chanabi kayabu muthat nanaba changsin lagliba loilam thausil adugi mayokta miyam gi ningtam lalho sakatuna changsin bahoraki haipo jadunang na miyam gi damakta no bal lining sangbat jabasu yaroi mangjaduna tinkau ragwang gi mayathang lobasu yaroi malem amasung india gi lam ataida ningtam ihau thorokpa yengbasu yaroi haina British na mahak puthingki mahakna British lenga ki mayokta lalhura ka tore khulai khomba haure khazna thidana ba sandokle haiduna mahak pu jalangrong miyam gi achoba awang bathaki mystic business ama oirakle haibase khanglaki asigum laba jadunang na torokle bathabak thorom sing asidagi miyam gi achoba ningtam lalo ama laklagani haina mi paiduna lising wasapan kuthra matho gi February gi tang 10 ma panda kasar dagi phaki mahak pu maitei harpagi mingda samjun sajanma maral pisinduna sahi adugi August ki tang 10 ma panda nabul turel mapan leiriba hanagi ariba jail gi manakta masagi sahi kuthra ga taruk ta ngai ringai
जादुनांग बु नमदुना थौरी यादुना हाटके ngasi ahoba British singi loilam lengak adu loikhrabasu singmi tami apunba iramda Manipur India ge lengak wayel makhada amuk tahore purumakna India lengak asigi tamthiba miot mene chaitheng phangbada natana singmi tami purup ke sakta mangkhiba yabaga kiba mayok nare tamthiba India ge lengak asi singmi tami miyam punda thengnamina duna ning tamba Manipur ama sagat minasi madudada purup puramaki saktam dak kanjaba ngamduna mahau yawba punsi ama phangmangamgani haina haipo jadunang lekitabagi kumon asida korkomna paujel piri धर्म की सनबी हराव तयामग लोना कृष्ण जन्माष्टमी पांथोकनखरे संगाई प्रौद लेबा स्कोनसु सिंधुनंगसी श्री श्री राधा कृष्ण जन्माष्टमी श्रीला प्रभुपादगी सामग 33 सुबा श्री वैष्णव पूजा पांथोकरे स्कोन कॉम्प्लेक्स ता पांथोकी पथरमदुदा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर के खांगम एमपीसीसी की वाइस प्रेसिडेंट एस सोबा अमदी भक्त कया सुसर याकी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर न लुसिंगदुना ईश्वर की मफमदा थौनीदुना शांति लेवल लमदम अमा ओइबा ngamnanabagi nambak khurumjaki Iskon gi women's forum na sangitarang gi thoram amasu pangthoki tungda need for spiritual education in the present day society haiba sida symposium amasu Iskon temple basement hall da pangthoki symposium gi thoramadu da Bhakti Vaishya Tirthar Swami amadi deputy chief minister na athoiba metung sing oki University of Bhagavat Culture amasung Bim Higher Secondary School na sin kiba symposium atuda deputy chief minister na phongdo kibada miyoi pok oina poklabadi dharmachana mathau tai aikoi miyoi ba masel ki marakta hana sunabagi lichat asi phatabani aigi wakal thadoktuna aikoi masel nungsi chanana leminaba changi haina phongdoki why we don't have spiritual education proper awareness and acceptable must Sep Manipur haiba wafam da tha ama chupna lamyan ba irabot ningsing thabum palon tawragani haina CPI state ke secretary Dr. Narana Phongdokre gasi irabot bhawan da pangtok pawgi mi pham amada irabot celebration committee ki chairman Mangi amadi comrade Sotensu Saryaki celebration committee ki secretary Soten Kumarna September amadi ki kuntra phawa pangtok da thormasida blood donation health camp isai sangdanobana singba thorom kya pangthok kadori masida sunatana district amadi local level da irabot ki maram da khanani ba thorom kaya yauri haiki committee ki chairman N Mangina hojik Manipur da ngamkhai gi wathok thokli NSCN IM na naga integration gi wafam da thabak tori lamyan ba irabot na ngamkhai kaidana na honaram ba adu aikoi ningsing matam yore se Manipur haiba panam da thorom masai pangthok kadabani Manipur kai bi yaroi haiki Dr. M Narana mamang da pangthok ki ba thorom ga handaki thoromga khenaba leigani Manipur kansi habu wafamadu amuhana chasin hananaba thama sumna lamyan ba irabot puning singba palona se pangthokpani samaga 33 suba oina pangthokadaba palan thorom asina aikhoi punsin nanaba matam oire haina paujal pibangam lagani haiki Manipur kansi haiba kholau magi makhada Manipuri jaga kayada chattuna miyamgi marakta jananatahism irabota Kengara ki maki kunsi kathok kriba maki waklon ngasi bauda chundana la Manipur kan bagi issue leipa kasida prajana khanjaba mihutna sason paiba amasung assembly likhatba haibna chingba yamna maru oigraba modern Manipur gi architect amoina mahana sembatamba mana piram waklon punamadu ngasi leriba Tanja sida nawong na Manipur ki praja miyana ningsing minataba yada tanja amani ay nakwindi mawji Sinmi singi lanjang haiba khana ne naba mifam mamangasi trade union Manipur ge coordinating committee sinduna irabot bhavan da pangthokre mifam atuda coordinating body ge chairman N Sotin Kumar convener ke SI Santa amadi working women's forum ge secretary Y Indrani Nasingba maru oiba miyo kya saru yaki CPI Manipur state ke secretary Dr. Narana Mikhalna Kunai ama awon propangam loi trade union mapangan kalaba matam adu khakta sakotpa awon purakani khongjang lairaba praja sing khakta gi natte sinmi sing isu saru yauri bani haiki
Chairman L. Sotin Kumarna Pongdo Kibada, Central Trade Union Gimipamna, Sinmissing Yapanaba Lep Kiba Tongan Tongan Badabi Sing Panganaba, Barat Pumbada, September Gitankun Mangatagi, Tongan Tonga Kongjung Junction Gadori, Masida, Sinmikal Kutimana Mating Pangbiu Haiki. Sendung nami pemukanda dari daerah ini ada mahu mahu apa berjasa pulih hal beda dua jadi gambar semua sarkar ini beri yang terkenal hal itu lain berjasa yang pun hal beda dua jadi berkuah dari bangde hal ini ada dari berjasa yang kita lihat. Kanaguma Sakangdaba Mioi Karana August Kuntra Mathoidagi cover Yantopa Yaroi Haina Tingba Tamil Basi Handuk Pinanaba All Manipur Newspaper Sales and Distributor Association Appeal Tori Pau Amahapa Amasung Hapta Bahibasi Press Kamari Linaba Musing Matoni Distributor Sing de Press na Poliba Pau du Miam the Chumna Yohan Bagi Tabak Chataba Kaktani of Masiga Mari Lenina Pau Yantoliba Musing Mapamda Aki Tuzung Pohan Bagi Mahuta Press Singa Yanabo Porak Piu Hai RKBY की मखादा MLA सिंगदा लेमना पीबा हार सिंग मागी मिउ सिंगदा लोना योंथोक पतगी लोमी सिंगदा फंगंदबा कया यावरे लबुक लेतबा इम्फाल के असेंबली सेगमेंट तरेतसु फंगफम थोकपा हार सिंग लौरी हाइना UCM की डेवलपमेंट कमिटी के चेयरमैन सु ओरिबा वाइस प्रेसिडेंट चंद्रमणि खुमन चाना फोंदोखरे UCM के ऑफिस पांगथोकिबा पावगी मिफम अमदा चंद्रमणि मखा तारदुना मणिपुर के दरकार ओइबा हार के सांग से मेट्रिक टन लिसिंग तरागा मंगा रोमनी बैक ओइना लाख होमलोम ओइगनी हौजुक फावबदा सरकारना बैक लाख अमा लिसिंग कुंथ्रागा तरेत चामंगा कुल्लोम चिंगले ममांग सहीगी वारहौबा बैक लिसिंग यांखै रोमगा चिंगसिले इम्फाल दलेबा सुरेश जैन कौबा ट्रांसपोर्टर अमदा हार चिंगनबगी परमिट पी ममांग सहीगी अप्रैल मे दगी चिंगबा हौरगा हंदकिना जून की अहुमदा ऑर्डर थोकलगा जून 12 दगी हार चिंगबा हौखी मसी सरकार की करंबा पॉलिसीनो April May dagi singba horom labadi ngasi har gi awaba si leram loidabani amoromda MLA minister singnasu magi sakthung longnaba department gi official singda pressure pi RKBY gi makhada tampaki MLA amada har bek satruk pi aduga singdana bek sahum lemna pi masi MLA na lomi singda yanthokte waka singna lona dealer singda yanthopagi thabak tawri basi tokpiu lomi singna har phangdabi awaba leiri basi kokna bohona biu amoromda dealer singda hanagumna subsidy piduna lomi singda sakana lepa mamalda har phangalu haiki Manipur government na lep liba har gi mamal si praja singda lomi singda phangalna bagi damakta lep liba mamal si lupa chaniga marifuga taruka paisa humfugi changda lomi singda phangana bagi damakta government na lepli aduga maike amaromda dealer singna chinge iba har asi dealer singi khuthangda agel amadi retailer singna lomi singda piriba har gi mamal asi akakna bi leitabida lupa changa dagina chatek yankhai phawgi changda dealer sing agent sing amadi retailer singna lomi singda ahen ba sendong lowduna yonbiri masigi maru iba maram amadi lawu loisangi aikoi mioi singa mari leinabo authority ga famina duna hara dealer singna mamal tangna yoliba hara se subsidy pibiduna government na lepa mamal da dealer agent amadi retailer singna praja singda government gi mamal da phanganbiu amadi yonbiu karigumba mamal hena yolamba targadi United Committee Manipurna ain gi mateng loraga mamal hena yolam riba agent retailer amadi dealer gi mathakta action lokhatchagani Manipur Sahitya Samiti Thobal Sinduna Tongan Tongan ba Sahitya ki mana sing yantopagi thorom Thobal District Table Tennis Indoor Stadium da pangthokre thoromasida Information and the Public Relations की Parliamentary Secretary K. Meghachandra Manipur Sahitya Samiti Thobal की President T.S. Khomdon su saruyaki ngasi mana pidune kai khumnakraba sing adudi akoizam saukton Rajkumari Muktasana Manipur Sahitya mana lising ani tarada DIG range for oiriba Dr. Ibomsa Sobam gi Lairik Khambi Magi Masasing lising ani tarani thui gidana Additional SP Morangthem Rajan gi Lairik Chapteraba ising pool ningombam pramodini nising manalising ani tarahum duidana Professor Elangbam dinamanigi nanga aiga amatani
हारिबसिंग असिदा पीखरे मनासिंग असिदा सेल ओना लुपा लिसिंग निपान साइटेशन अमदी साल अमम यावरी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मेघचंद्रना आइबसिंगना मखोइना इरिबा लायकसिंग अदुना समाज असिगी चौखटपा अपुनबा सक्तम अकोबगी फिबम अमदी लमनम सिगी नाटकी लमदा मियामदा लौसिंग कया पीरी आइखोइ पुनमगना आइबसिंगबो पुनिंग थौगटपगा लोइनेना इकाइ खुमनगदबनी हाइखि कांगलुप मसेल की मरक्ता यंगथिनेबा पोहनबगी महत्ता अखोय मसेल नुंगसी चानल लेमिनसी हाइना हिल्स एरिया कमिटी की वाइस चेयरमैन ओरिबा एमएलए की खोनबो न्यूमाइना फोंदोखरे वफमसिंग असि थामैबन ट्राइबल डेवलपमेंट कमिटी नसिंदुना थामैबन हिजम लेकाइदा लेबा एमपीसीसी की सेक्रेटरी जोतिन वाइखोंगी युमदा पांगथोकिबा थामैबन केंद्रदा लेरिबा ट्राइबल सिंग याय पथवांगी मतंगदा खनकिबा मिफमदा फोंदोखिबनी मिफम मदुदा तमिलोंग एडीसी की चेयरमैन सोहेम हाउमई इम्फाल म्युनिसिपल काउंसिल की वाइस चेयरमैन थंबाल जौ फाउमई एमपीसीसी की सेक्रेटरी जोतिन वाइखोम अमदी हानगी मिनिस्टर जनगामलुंग पानमई यावना अतै मियो क्यासु सरुक याखि एमपीसीसी की सेक्रेटरी जोतिन वाइखोमना पावर पॉलिटिक्स तौबगी महत्ता प्रजा सिंग याय फननबा थबक थरम क्या पाखटपना फगनी की वखलोना फुरुप की मरक्ता यंगथिनबा थोअनबा अफब खोंथांग नत्ते हाइकी सीबीएस ओकिबा किखुनबौना सही लिसिंग अनिगी इतिहास लेरबा मणिपुरदा खुंदामिनरबा फुरुपसिंग असि अमतनी अखोय मसेल नुंगसी चानना लेमिनदुना सखोटबा मणिपुर अमा पुरकनना बहोनमिनसि हाइकी अखोय लेरिबा मयामसि अमतनी आना इपु इपाना लेखिबा आना नुंसीना लाखिबा हिस्ट्री मैम से कोई येंब तारदी कोई कदाइदसु खेतनबा लेते कोई मैम से ट्राइबल ओइसनु लेरिबा अतैते जनरल ओइसनु कोई मैम से अमतनी सगोलबन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की था की मिफम अमदी नेशनल फूड सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस की मतंग मियाम पाकसन खंगनब मिफम अमंगसी सगोलबन थिंगोम लेकाई कम्युनिटी हॉल दा एमपीसीसी की प्रेसिडेंट ओरिबा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गखांगमना सरु यातुना पांगथोखरे मिफम अदुदा कांग्रेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट टी मंगी बाबू हानगी पीडीए के चेयरमैन डॉक्टर के.एस. लोकेन महिला कांग्रेस की लुचिंबी आर.के. रानी सना अमदी अते मकुक थोंगबा कांग्रेस की लुचिंबा कयासु सरुक याखि थोरंग मरी लेना टी मंगी बाबूना UPA 2 गवर्नमेंट असिना पाकलेबा थबक थोरम सिंग थाबदा नतना कांग्रेस ना लुचिंबा गवर्नमेंट असिबु इंथुननबा ओपोजिशन सिंग ना होनरिबासि माय पाकपंगम लोई फोंदोखि के.एस. लोकेना प्राइम मिनिस्टर मनमोहन लुचिंबा गवर्नमेंट असि मियाम की खनबा अफब गवर्नमेंट नि हाइकि डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर सोनिया गांधी की लुसिंग मखादा UPA गवर्नमेंट पाखलिबा थबक थरम सिंग मियाम द निंगथिना खंगनबा पांदम द मिफम पांगथोकपनी हाना मियाम ना थबक छुनबा थिरमबदु ngasi गवर्नमेंट महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम गुम्बा स्कीम कया पाखलकपतगी थबक ना मियाम तानरे मसगी मथक्ता राइट टू फूड सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस पुथोक्तुना मियाम गी याय फना बहोनरी हाना सिंग थाकी मसी हिंजा फंगा हाइबसे मसी नंगी हकनी इट इज योर राइट लहान लखैना अकोइ देसे नेगेटिव राइट मरम एक मदु अतोदा मदु बाइंडिंग में तोरगा एक अदन प्रोटेक्शन किएगा लाखों पा एक पार्ट ऑफ वन मगन नंग हिंजा फंगा से मसी नंगी राइट ने हाइबे मशीनों में राइट से हक से मत बमीलो न तो पीट बमीलो dan pigam aja penalty clause na एक अमंग लाए कया खबर था फाद्रिबा मसानुपा लुपा लिसिंग तरागा मंगादा योंथोकलबगिदमक्ता ममा अमदी थौदोक अदुदा चेनबा नुपी अनि मियामना फारे मसा योंथोकलमलिबा ममा अदुदी सबुंगबम थाजमानबी सही कुनगनिपान पपुरोइबा तोंबी सगोलबन मोइरांग लेरक्तगिनि हारि मसा योनबदा चेनरिबी अतोपा नुपी अनि अदुदी वाहेंगबम जमुना सही कुंथ्रागा मंगा मपुरोइबा श्यामजाई मोइदांग पोक खुनौदगिनि सगोलबन मोइरांग लेरक्ता भरादा लैबी खुराइजम अंगौबी सही यांखे मंगा मपुरोइबा लैकेत्रबा बुधा सगोलबन तेरा सापम लेरक्तगिनि अंगांग अदु अंगौबी हारिबी नुपी असिना माकी लेकायदा योलंबनी हारि वांगोय पुलिस स्टेशन की मनुंग चनलैबा युमनाम हुइद्रोम ममंग लेकायदगी खुराइजम यामी मसानुपा खुराइजम लोकल की युमदा हैंड ग्रेनेड अमा लेरमदगी पुलिस न लोकतखरे थोदोकसै ngasi ayuk pung 10 मखाइरोम ताबा मतमदा युमगी मियोसिंगना बोम अदु थेंगदरखिबनी पनबा याबदी खुराइजम लोकल PWD की कॉन्ट्रैक्टर ने हारि मणिपुर की लोमी सिंह ताप मबल हार फंग्रे फंगलबसु लुपा चमंगादगिना चनिपान फावबदा चंगी लोमी सिंह अवाबा कोहलु हाइना डिस्ट्रिक्ट मापल की फार्मर सिंह म्यूटना फोंदोखरे ngasi मणिपुर प्रेस क्लब पांगथोकपा पौमी सिंह उनबा मदा मणिपुर सरकार की मरी लेनबा सिंहदा
ai becherol pisilagani North East Dialogue Forum na sinduna pangthokiba paugi mifam aduda saru yakiba lusing basingna hauzik district mapalda leiriba farmer singda har mapung phana phangalu mamal wangna har phangmana farmer singda hena wahale Sanapati district ki farmer R Razaga Kharamna hargi suda chenaba sing tikatuna dandi piu lo singuba madi farmer sing state policy introduced tobiu haiki on the issue of fertilizers and punish the culprits who are involved in the smuggling of fertilizers with life imprisonment. Corcom Students Union gi election pangthok tuna nauna thau punanaba miusing khankre Prasdena and Angamkom General Secretary na Kzim amadi Finance Secretary na L Kubreng Songkom ni hari Wangoi Kendra gi manung doliba ahal oiba singna Oles pension card MPCC की वाइस प्रेसिडेंट सगोल सेम असोबने यंथोखरे वांगोई बाजार कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकिबा थोरमसिदा वांगोई ब्लॉक कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट थोनौजोम थंबालगौ अमदी वांगोई नगर पंचायत की काउंसिलर सिंसु सरु याकी अहानबा रेड डे नुमिना लाकपगा लोइनेना मणिपुर की मियाम अमदी ओटपी नेब्रिबा मालेम की मियाम पुमदा माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी मणिपुर की सेंट्रल कमिटी अमदी लुप असगी लानमी सलुप न्यू पीपल्स मिलिशिया की सेंट्रल मिलिटरी कमिटी की मकेदगी यावोल की याय प्रपोजल पिरकली लुप असगी सेक्रेटरी पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा नोलेन मैतिना थोरकपा चेरोल अमदा लुप असगी पार्टी यूनिट अमगी Secretary Oiba Impalis Lamlagi Manung Chana Leiba Napet Khundagi Moirang Them Ibomcha Sei Kuntra Kamari Apokpa Moirang Them Kumar Yengnabagi Kutta Lubasigi Ahanba Matia Oikre Ibomchana Lekidaba Numit Agasti Kungamapan Bu Sei Kutingi Red Day Haina Ningsing Naba Lubasina Warep Loki Ahanba Red Day Asina Maois Ama Oiba Singda Katopagi Asengba Masak Adu Anoba Thauna Piduna Communist Establishment Gidamakta People's Republic amagi damukta thauna phana lanthengna bagi wasak lising oira sanu hari lamdam masagi yawol kongsat ki achu buliklam tamlak liba maoist ki party kada amadi lanmi khudimakna isang thauna People's Republic ama semdana ba sem sarasi loinana khongtang asida Manipur gi lomi sinmi amadi ngami miyamna sawat piu hari Bharatiya Janata Juba Morcha Manipur Pradesh na sinduna niteba chutekta leiba party office ta painting competition ma pangthokre painting competition adu hotopi thoromda BJP Manipur Pradesh ki president T Sauba Yuba Morcha ki president Omales amadi atei lusing ma kayasu saru yaki competition adu class 3 dagi 6 class 7 dagi 9 amasung class 10 dagi 12 category hom thona khaiduk tuna atho hen tanaki global challenging and the crime against women haiba thim the pangthokpa competition aduda mahiroi chamaga marifuna saru yaki oina malesna August thasi athopa singing sing numit haiduna pangthokpa thoromgi saruk amoina sigumba painting competition ase pangthokpani angang singbu tungi mapung phaba yumbriel ama orakna bagidamak thorom ase pangthokpani competition asegi manamatum August ki tang 13 da yanthokani haiki Sakana Salaiba School Singda midday meal Nithina Pizabangam Dribasiki Matang da Sakana Akanmami Yang Changbinanaba Sustainable Development Center na Fongdorli. All Manipur Women Voluntary Association na Manipur da Nupi Singi Mayukta Chathariba Mute Minay Amadi Watokaya Toktanabakitamakta Chatharliba Awareness Campaign ngasi Sekmai Sagulmang Jangang Pokpi Lamlong Amadi Kong Bakatilda Street Corner Meeting Amadi Wall Poster Campaign Chathakre. Thasiki tang kuntaruki numidang wairang pung marirom tapa matamda moirang police station gi manung channa moirang khuno nganu lemalai rembi khupam manakta yumdagi tuition satki nupa masa ama mamai mamit khumjin banupa ahumna makhori metuna hana bhonaram le hari thodo asda general sing phagatuna ain go besara pinanaba Sustainable Development Center thamna popina puning chingsilakli Union of Social Upliftment Wusu Khuragi Sei Kuntramato Irak Suba Mapot Numit Thorom Sangit Kala Sangam Hall Kurai the Pangtokre Thoromasiga Mari Lenana Drug Lana Siznaba Tinganaba Amadi Public Library Sakunanaba Campaign Amasu MLA Dr. NZ Bizona Hodoki Union Asina Masina Kon Mapam Dagi Mahi Masing Sana Konaba Amadi Nat Kilamda Mitoi Mihalak Pasingda Manam Patum Sing Piduna Puning Togot Potki MLA Dr. Bizoina Loksing Havasi Mahi Masing Dagi Lakpani Quality Education da Library Asisu Masak Amani Library Matik Chana Thamamatai Amaromda Lamlong Kathel Matam Gachunaba Mong da Sakana Sakan Honari Masi Sangbat Sawat Pada Razniti Sangbidanaba Apil Su Mahana Toki Ground Sarga Leba, Asom the Sarga, January, February, Tausu Yaramatam, the working season city, Manipuri, Tatam, February, Tatam, Home and Party.
Central Academy School gi founder cum principal Dr. Salam Iboton gi yumda bom thamlambadu KCPM sinani hari lubasi gi publicity officer chingen sana mangang amadi commander in chief lamyan bakumana thoropa cherol amada Manipur gi manung da hangliba CBSE board council gi school kaya da lubasi gi sanga education team na lepalitana tigatli timasna leptana tigalabasi chahi kaya changlabasu mai paktana di haloi tumba saba khangdana lairik ningthina takpiriba mahilosing singbudi lubasina ikai khumnai lamdam asida onba pamba educationist organization sing busu ikai khumnai lupna kaidonung da maram sadaba amasung pramalita famda terrorist kumna khut tharoi hari Young Women Welfare Organization na satrakli ba restaurant drive tang asi Manipur kidalai ba restaurant amadagi pakang lisabi jura hum phagale hari ngasi Krishna Janmanumita restaurant hangdana na ba media da hana khan kibani niyom sumda ba amamba ka thamba restaurant puramak thingjina na bahona bada government amadi miyam na mateng pangbiu hari Kasamtong kendra gi manung dalai ba pikli ba mahiru singi layak pasangdam na bagi thoroma mangase Kasamtong elangbom lekai community hall da pangtokre Young Progressive and Athletic Club Kasamtong elangbom lekai gi kuntra suba foundation dega mari lenena pangtoki ba layak pasangdam na ba aduda nursery gina class 3 phawgi mahiroi humdra na saru yaki Club ke advisor Ranjit na phongdo ki bada pikli ba ngang singda competition gi hainabi leinena ba pandam da asuguma thoroma sei pangtok pani haki Hypo Zadorangi Mapamda, Manipur People's Party Minority Cell Ikai Kumnabu Ulakli, Singtam Anigining Tambagi Wakalon Mang the Tamduna, Awabakaya Kankiba Zadorangi Mapamda, Sigi Mirona, Ikai Kumnasi, Zadorangumba, Lebak Sigi Masakaya, Tonatuna Lamdomasigi Sebato, Oresanuhari. Dharmalaya Social Welfare Center, Brahmapuna Habamna, Krishna Janmastami Numit Kamari Lenana, Manipuri, Lyson Isay, Sangdam Nabama, Center Asida Pangtokre, Ato Hentanaba Asida Mio Contraga Marina, Saru Yaki. Kadagi head office Purerumba Konang Kong Konung Mamangda Hangdokre Anoba head office ke address Yauba letter head Amadi receive Nasidagi head office district committee branch Amadi unit Singda Chanaba Horgani Hari Hosek Makatana Sanabagi Paulo Bishi Sanabagi Pau Pizari Impal West District Badminton Association Sindunanga Sidagi DM College Campus Talaiba Indoor Hall da Taruklak Suba Impal West District Badminton Championship Haudokre ngasi sanakiba under 13 boys singles da RK Upanandana says Ritispu set ani Shinoda boys singles ke under 17 ge match da L Vasilna ke Chinghaingambabu set ani Shinoda men's doubles 35 plus ta Pradeep Kumar Amadi Ibom Sagi Jurana Joy Amadi Joy Kumar Jurabu point Kungma Thoi Taragamari Kungamari Kungani Thoi the Toykre Aduga category Asimaki Joy Kumar Amadi Chirangi Jurana Dinesh Kumar Amadi Sanjit Ki Jurabu Kungamari Taragamari Kunma Thoi Taragamapanda Maitiba Pikre Impal West District Football Association Sinduna Maida Satariba El Sangita Memorial First Division Football League ngasi sanakima match ta Wapawangoina CYLC bu goal home sinoda YWC Malomga Chicken Dilong Chajinga Sanabdana goal amamam chanaduna draw sakre Impal East District Football Association Sinduna Kumalapak Artificial Turf Ground ngasidagi Khuraizam Susitra Memorial Junior Girls Football Tournament hodokre tournament asigi hobo match ta ESU Wangkhaina Nipso Kabibu goal home sinoda maitiba pikre ESU Wangkhai goal homadu Kasminana Chanduna hat-trick panki Kungamari Suba State Level Thang Ta Championship ta medal Panglakraba Eastern Kala Vidya Thang Ta Association Nongmaibungi Sandro Singasi Okre Nongmaibung ta leba Thang Ta gi Oza Double Khabagi Yum da Pangtoki Pator Maduda Councilor KSS Umesh Singh W Tomamai Tay Yamadi Thang Ta Federation of India gi President Ice Prem Kumar Susaru Yaki Championship Asida medal Panglakraba Association Asigi Sandro Singh da medal Singsu Yantoki Tormaduga Mari Lenina Councilor KSS Umeshna Thang ta masana si hojek malem gileba kayana pamna sanrakliba asigi credit federation asigi president Ice Prem Kumar de pini masana si bu sakona bhona badai koi punamakna thodang yamina si haki Tormaduda federation gi president Ice Prem Kumar na state asigi class 9 amadi class 10 gi syllabus ta thang ta masana si atubu matam da yaw ragadabana masana sigi oza kaya
कानब फंगलगनी लालिबा सेप्टेम्बर 2 दगी साउथ कोरिया दा पांगथोकदोरिबा वर्ल्ड मार्शल आर्ट फेस्टिवल दा थांगता असिसु सरु यागनी मतुंग तारकपदा लालिबा नवेम्बर के तांग 13 तगी ईरान की किस आइलैंड दा अनिरक्षुबा वर्ल्ड थांगता चैंपियनशिप पांगथोकलगनी अथुबा मतमदा यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर नसु थांगता बु रिकॉग्नाइज तौरबा याई हाबा वफम फोंदोकी नॉर्थ आयरलैंड थासगी अमदगी नतरा फाव पांगथोकिबा वर्ल्ड पुलिस गेम्स ता बॉक्सिंग मसानागी ओइना गोल्ड मेडल लौर खरबी कांगाबम मंदाकिनिंग से इम्फाल एयरपोर्ट मियाम नतराम न ओखरे लंगदुमदगी कांगाबम नोरेन अमदी कांगाबम ओंगबी खंबी मसारोपी मंदाकिनिना किलोग्राम 58 की कैटेगरी दा इंडिया की रिप्रेजेंट तौकिबनी महाना गेम्स असगी फाइनल बाउट यूएसए की महाकी लंबा बुमाइथिबा पीदुना गोल्ड मेडल लौकी हौजिक एसएसबी डिपार्टमेंट से कांस्टेबल ओइदुना दिल्ली दा पोस्टिंग लेरिबी मंदाकिनी अतै इंटरनेशनल चैंपियनशिप कयादा मेडल लोबंगम खरबा बॉक्सर ने मागना लालिबा लिसिंग अनि तरागा मरिदा पांगथोकदोरिबा वर्ल्ड चैंपियनशिप अवदे अतै इंटरनेशनल चैंपियनशिप ता सरु यादुना लेबाक असगी मिंगसत पुरकपा पामली फर्स्ट राउंड मेक्सिको का साने क्वार्टर सेमीफाइनल फाइनल यूएसए मथंग चेदा 2014 अखोगी वर्ल्ड चैंपियनशिप एशियन गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स प्रैक्टिस तौर हौजिक नोमगी ओखिबा आई ngसागी पाव पिजरी ICAR लंपेर पातगी फंगबा पावगी मतुंगिना ngसगी ख्वाइदगी साकिबा सेल्सियस डिग्री 38.8 ओइखी अदुगा ख्वाइदगी इंखिबा चांगना सेल्सियस डिग्री 19.8 ओइखी नुक्सत यावबा इसिंग मनिलगी चांग अयुक्ता चादा मरिफुद्रा ओइखी नुमिनु मतुंगदा चादा 63 ओइखी नसिगी नोंजुगी चांग मिलीमीटर 1.9 ओइखी लोसलकदा मरुएबा पाव अमुकना पिजरी बॉर्डर फेंसिंग यंगसिनबा मणिपुर सरकार की मिनिस्ट्रियल टीम चलगनी हाइना होम मिनिस्टर गेखांगम फोंदोखरे सखंगदबसिंगना ऑटो ड्राइवर हालमले महिरोई लूप एमसु लिंखत्खिबगी 94 सुबा फाउंडेशन डे के थोरम पांथोक आईटीबी की पाव मियंग ताबिरिबसिंग अमुकन खुरुमजरी।